Salama. Acheni kujani tuombee gari ya Garuya. Mungu amembariki na gari. Kiraga inoe. Tugaji hapa shika hapa pasta tena. Garuya yoke hawanyete. Haya rekei twele inoe. Mwathani torio turaga muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twagucokeria ngatho na ni twagutia muno ni tondu ni wiguanagira tha. Maandiko maku maroiga wirire Musa ati we ugatia mundu uria ukwenda gutiithia na ni ukambararia mundu uria watua matua mako mwambararia. Ngai witu ndoraga githithi kia mundu hinya wake ona kana kuremwo gwake riria ukwenda kumuiguira tha. Na muthenya wa umuthi Mwathani kirathimo kia ahutika kiria onengereirie our brother Garuya Junior. Ngai wa matu-ini woigire na ati ni ukaheana gikeno thutha wa maithori make na kieha kiria arari nakio. Ngai witu ramunengera kirathimo kiria gitakaiywo thiini wa ritwa ria Jesu. Riu muthenya wa umuthi ni tukwenda kwa murangari ino iria ohete Garuya nigetha arutage wira uria ukumuteithia uteithie family yake onegune naku. Na riu Mwathani tukiambararia ngari ino moko-ini maku Mwathani nitukwenda kwaria ati gutiri ugwati ukumikora thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twamiamurania na uhoro wa muiyuro, ni twamiamurania na uhoro wa mwaki, ni twamiamurania na uhoro wa guthukangio neno ria mataringite na kindu kia mundu kigie kiene thiini wa ritwa ria Jesu. Na twahoya ihoya riri Mwathani ati uhithe ngari ino kuria uhithaga indo ciaku njega ni tondu ni wakimurathimira na tondu maandiko maku moigaga ndukahe mundu kirathimo gicoke kiumo thutha ni kieha. Itikira ngari ino Mwathani ikamurehagira umithio nigetha ature akuocete. Ni twambararie na twahandira aria megukorwo makiruta wira nao kigongona gia thayu nigetha Mwathani metikirike na mehokeke thiini wa ritwa ria Jesu. Nayo ngari ino Ngai ni twamiaririe ati ni kuona wa gwika na gutiri hindi kamurehera maithori ona kana kieha rigitwa nguraga yake. Ngai wa matuiritikira kumwihokera tondu we wihokagira mundu kindu mahinda makinya ma kwihokeka na akehokeka Mwathani na yoka mwihokekera thiini wa ritwa ria Jesu. Shaitani na wira wake ndakegociria na ngari ino ria anduma ndikambararia maitho mayo nigetha ithukangie wira uria ohete muru wa ithe witu. Twanona kwirutaniria gwake ona gwituma na riu Mwathani ni wamwitikiria korwo na kindu giake thiini wa ritwa ria Jesu. Riu kimurathime no mwike wega. Ngai ni twamura ngari ino umuthi nigetha yitikire moko make na giki tugugita kiambiriria gitagathira ni amu ni kurehe nyingi ni undu wa ugoci wa ritwa riaku. Twamihoera onake twamuhoera in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen.
gari yaku gathereme in Jesus name. Wewe atire gari yaku yo gathereme Kano Foca. Querer. Deja câmera. Mombis esquerda. Sisi tumesija hapa. Tunawaletea live stream kari. Yes. Okay. Basically that's what you do. You can see our hobby. Hii hata ukitaka tuko live stream ya Machakos. Tufanyie live stream wapi? Kama uko na events Mombasa, tunakuja sisi wote tuko package. Okay. Yes. Yeah. Wewe unaitwa nani? Wanakujua aje? Mimi naitwa Jemo. Mimi ni designer mnoma. Unaitwa nani? Anza tena. Mimi naitwa Jemo. Nafanyanga hii kazi ya live stream na Garoya Junior. Yes, na pia nafanyanga graphics, like nafanyanga vitu mingi. Pia kwa social media niko najiita Borogeshoya. Ukitaka unaweza nipata huko. Okay. Yes, but basically we are dealing with the Garoya live stream. Yes. Unafilaje leo mmebarikiwa gari? I'm feeling so good because kila kitu unajua it's good kwanza kila kitu na God. Yeye ndo anatupea hizi jobs nini and we are hoping that kila kitu itakuwa sawa. Yes, so I'm so excited, yeah. Yes. Okay. So onigwa mwiroreri onigwa ku broadcast awo live stream. Akiona screen icio ugo wakorwo ukihewira mundu gwetwo Garoya Junior. Ino niyo timu iria arikoragwo nayo na arikoragwo akiruta wira uyu. Koguo this is like an hobby na from today onwards ni akorwo dedicated na gari ni akorwo ikihoerwo. Koguo no ukorwo ukiri na wira o wothe hau uguo ruracio uhiki maundu macio mothe ngurario photoshoot undu mwe na kiria na baby showers. Timu ino ya Garoya Junior irakorwo igika ni uhoro wa videography undu mwe na photography na be assured of quality. Yes. Thengio muno. Guku ni Waikeno TV, ririkana usubscribe kwa ndukiro ragi subscribe ni nani ngagitwo Triple M Favored. Bye bye. Imuni habe horo. Aki. Jana wa graphics kusaidia na wakutusapoti nitugugucokeria Ngai ngatho na tumwire Ngai amurathime na wirute ucio wanyu makinya mau murathire distance yothe murathire. Hiyo niyo gari ya Garoya Junior live stream. Ugikorwo rina igongona o riothe na ukorwo ukimukinyira riothe ruracio mohiki. Ino niyo gari ya Garoya Junior na live stream ciothe igongona riothe photography videography. Just call this number ni 0724 882 822. Ugikorwo uri na igongona riothe no ukorwo ukihura namba ino 0724 882 822. Yes.